تماشاوانên hêja em derbasî Stockholmê dibin, paytexta Swêdê. Siyasetmedar û nivîskar Mehmet Selim Uzun mêvanê min e em dê mijara Kongreya çardehemîna Partiya Demokrata Kurdistanê bigirin dest. Silav gote kek Selim, destpêkê de giringiya Kongreya Partiya Demokrata Kurdistanê divê dema hestiyar de ji bo Kurdistanê ji bo navçeyê çi bû nirxandina te ger. زۆر سپاس کەک جەمال سەلاو و ڕێزی ji Stockholmê ji hemû Kurdên Stockholmê re ji bo çardemîn Kongra Partiya Demokrata Kurdistanê Partiya Kongra çardemîn a Partiya Demokrata Kurdistanê hêvî dikim bi biryar û encamên baş ku rêya xelasbûna milletê Kurd veke ji bo Kurd û Kurdistanê çareseriyekî bîne rêveke û ji bo xelkê me Başûrê Kurdistanê û çar parçeyên Kurdistanê ji bo milletê Kurd çareseriyekî rêkî veke û xêrdar be. Bi rastî çardemîn Kongra Partî Demokratîk Kurdistan di şert û mercên taybetî da hesas da pêktê dünyayê da rojdata navîn da hadîsên pir mezin diqewimin dünya di tevliyevliyekî da di wan şert û merca da çardemîn Kongra Partî Demokratîk Kurdistan dicive û giringiya wî ji bo milletê Kurd ji bo Başûrê Kurdistan ji bo rojdata navî ji bo Iraqê ji bo hemû navçeyê pir giring e li gor min û Kurdên me çar parçeyên Kurdistanê bi rastî jî bi hîsdarî bi dilxweşî hêviya biryar û encamên başê ji kongrê ra. Keke Selim bandora biryarên Kongreya Partiya Demokrata Kurdistanê yani bandorekî wê li ser tevgeran neteweyî demokratîk li Bakurê Kurdistanê heta çareseriya pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dibe nirxandina te divê derbarê de çi? Bêguman yani di dîroka Partiya Demokrata Kurdistanê da heftê û 6 sal dîroka tekoşîna milletê Kurd e li Başûrê Kurdistan li aynî bi wî awayî di çar parçeyên Kurdistanê de tesîrekî pir mezin kiriye ser milletê Kurd ser me hemûya ez şixwe bêjim ez wek Kurdekî zaza ji Paloyê bi tekoşîna serok Mala Mustafa Barzanî û bi tekoşîna Partî Demokratîk Kurdistan min çavê xwe vekiriye kurdewarî min hîs kiriye ez bûme Kurd îro jî bi aynî awayî çardemîn Kongra Partî Demokratîk Kurdistan li her çar parçeyên Kurdistanê da ser hemû Kurda hemû hêzên netewî û demokratîk tesîr dike ku di şartên îroyîn da milletê Kurd hereka Kurdî di şartekî taybetî da derbas dibe û hêviyekî mezin dide me hemû çar parçeyên Kurdistanê da Partî Demokratîk Kurdistan di dîroka milletê Kurd a nêzik da û bi taybet a Başûrê Kurdistanê da bûye hêzekî esasî bingehî û tekoşîna milletê Kurd heta îro aniye ew îro ji be îro em dibînin ku bi rastî di Iraqê da bê Partî Demokratîk Kurdistan tiştekî nû jî çê nabe ew kongre ji bo Iraqê ji bo Kurdistana Başûr ji bo hemû parça hêviyekî û çareseriyekî nû bîne û bi taybet ji bo Başûrê Kurdistan çi rê û rêbaz henin gor wana yekîtiya milletê Kurd vî parçê da wê pêk were ez vî bîr û baweriyê da me. Keke Selim her wiha min dixwest ger wê çerçeveyê de jî em bigirine destan ha mesela li Başûrê Kurdistanê potansiyela neteweyî demokratîk a Başûrê Kurdistanê xwe li derdora Partiya Demokrata Kurdistanê de organize kiriye.
لیلی باکوری کردستانی بمقابنی و مروف دبینی او پتانسیالا مزن برفره یا نتوی دموکراتیک او کردستانی دی ناوندکی ده کوم نبویه گلک جارا اویکتی گوتن تی آخفتن کو پیوستیا کوم کرنا پتانسیالا نتوی دموکراتیک پیکانینا ناوندکه نتوی دموکراتیک الباکوری کردستانی هیا دیتناته چیه که سلیم توی درباره باکوری کردستان براستی دیروکا خدا دمکی هیری خطر هیری قلس هیری اوکی دا درباز دبه براستی ما شکستنه که پر مزین خوریه مورال خلقی من نباشه به عین هوایی هیزن نتوی و دموکراتیک جی قلسن و حادثه کو باکوری کردستان دا قویمینه پر تاثیری که خراب کریه ام بیجن او شر چکداریه کو بره و متوده که هاتی مشاندن داویه دا او وک دیار بکر وک شرناق و گلک باجارین دیدا او شرین چکورات بیجن شرین کندانات بیجن پر تاثیری که خراب کریه لئیرو لگرینه که هی ناو همو هیزن که هنن هیزن کرد و کردستانی دا لگرینه که هیه که یکتیه که نتوی آوا بکن به چه مستوای دا دبه بلا ببه هیزن نتوی و دموکراتیک لباکوری کردستانی لازمه ورن با هفودو هیزی خوب بکن یک یا هفکاریه کی ناونده کی به هفرا آوا بکن و هم بری ظلم و زورداری دولتی هم جی لسر زور کرنا هنک هیزن وک پکاکه و اوی ریکی وکن هیویه کی بدن خلق کرد کو دعو پروسس او پیواجوی کو با کری کردستان تیدایه پیشیاوی وبه و خلق کرد جبنداوی تشتیه دوی وایده هنه گاو هنن ام بیجن سی ریخستنین پارتیین کردا وک پارتی آزادیا کردستان وک پارتی سوسیالیستا کردستان وک تفگر دموکراتیکا کردستان تفگر گاهنه گاوین گرینگ آویتن او گاوه کی مهمه ام دخوازن او فرحتر ببه خورتر ببه همو کردین ولات پرور کردین کو کرد و کردستانین هیز بدن پشت بدن وی خباته به یکیتی به اتفاقا به هفکرین کرد نکارن ری بگرن نکارن سرکوین که سلیم هر وقت کادروی کی ناسکری یا سیاسی جباکوری کردستانی لی هر وقت به سالانه جگوتی لدیاسپورا لستوکهولمی دخواستم یکی بزنه بم کنگره پارتیا دموکراتا کردستان جبوی ارگانیزه کرنا خاباتا دیاسپوری لدر وکو دیدیرو که خدا پارتیا دموکراتا کردستانی هر دم خاباتا در و پیوندین در و پیکانینا لوبیا کرد دیاسپوری کو گرینگی اکی مزن دایه ده دوی چرچوه کنگره پارتیا دموکراتا کردستانی و بریارین و دوی چرچوه درکوین دیتنات لسر ام بنده بریارین وهانن کو براستی نتنی به باشوری کردستانی لی همو کرده علاقه در دکن هیوی دکن کو کنگره پارتیا دموکراتا کردستانی بریارین توایی بگره جبو ملتی کرد هیویه کی بده پارچه کی ویاجی دیاسپورایی دا نفوسی کی کرده پر مزن هیه و براستی برهمین پر اکادمیک سیاسی چاندی هنن و حیانا ما کرده براست دیاسپورا لگور هبونا خو ارگانیزه نکریه کرد براستی قوتن درواجی قوتن و بالطیبات او نفش نو کو گلک زمانه دزانن انوورسیتین ولاتین اوروپی امریکا دنیدا و چند زمانه دزانن
و روشا دنیای بهتر تعقیب دکن اکادمیسیان هنن کوملین کرده هنن ریخستنین سیویل دموکراتیک کردستانی هنن بیاوی از دکارم بیجم کو لدر و کرد ناو همو ملتن کو به دولتن ناوان دا هیری اکتیف هیری زو موبیلیزه دبن هیری هیشیار کردن لمخابن چه مخابن لگوره همون آخر نه ارگانیزه کرینن جمرا ارگانیزاسیونه که وک شمسیه وک ارتاق وک مشترک لازمه که کرده هم لوبیه دا هم خباتا دیپلوماسیه دا هم تمثیلیه دا کاره به erken xwe pêk bîne. Gelek spaskim, kek Mehmet Selim Uzun, siyasetmedar nivîskar, Stockholm, Swêd li gel me.